米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。O solinai a rihatai， 真正的平安。Saligaka mapulong 平安。Malatsai kita a milayap do sual no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I Yohani 4 Safaw at Zefang 27 Atusil Suasa O saka rihalay namo kako saka parihalayan ako kamo sa ay kaletsal atunuh kalan ko biparihalay ako aka ka raw ko falutswa namo aka ka talaw kamo saan。约翰福音第14章27节说：“我留下平安给你们，我把我的平安赐给你们。我所给你们的，跟世人所给的不同。你们心里不要愁烦，也不要害怕。” Saligakaaw o naiji Yes Kristoan ko rihatlay no orib ita。I laluma no siniasa ningda amatlal ko pasles ato roray no orib ita. O rumas ato, pakay ni nikalumuar maorib na ipatay jingda, pakaluil kita to sakuan no patay。我们生命中的平安来自于耶稣基督，在他的恩典中，我们生命中的苦难被卸下。另一方面，我们也借着基督从死里复活，胜过了死亡的权势。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，大拉米看下嘎古都大拉马安奈阿西尼阿拉诺米索，米卡布基索伊达kwanan tangasa i tulas no orib， parihalayan iso kako saka。Sa ay katalaw, sa ay karaw-raw kako, i masa mamaanay kapatasan lemak。主啊，我感谢你赐下丰盛的恩典，你看顾我，直到生命的末了。你赐下平安，使我在任何的患难中不惧怕，也不忧虑。Pakai ni i tatamaanay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon。Amen。Nanay mapalamet no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。